Chronicle khatna bungsom kumpipa Saul sina Philistia miten Israel adawa huji in Israel mite Philistia mite ma a atai ke kwa Gilbua tang a atha in a uhi Philistia miten Saul le atapate adel veng wa Philistia miten Jonathan Abinadab le Malkisua Saul tapate athat uhi huchin kidona Saul ading in ahak sama mata a thalka miten ama aphata u huan thalka mite ziakin alung khamma ma hi huchi lai in Saul in agalvan popa kyanga nanam sau dokhia in la huai in hon dot pailet in huchilo in zo hiai zeksum lo te hon pai te hong pai in bol lo in ahon bol khading u achi hi himale agalvan popa a ut ki alaw ma ngal a hoi zakin solin anam saw ala a akisiat na in ani ta hi agalvan popan sol asita chi athei in huan bangma in ama leng anam wai bangma in aman leng anam saw kisiat na in azang a asita hi huchi in sol asita a atapa thumte huan a in kote teng leng asikhom vek uhi guama Israel mi te teng in sepai te tai kek le Saul le atapa te asi uchi amu un a khopi u anusia wa atai kek ta uhi Philistia mi te ahong wa wai te a hateng ta uhi azing sang in hichi a hi a tha sa te puan te aswa ading a Philistia mi te ahong pai lai un Gilboa tang a Saul le atapa te apu ku chi amu uhi huan amau vante aswa wa alutang alawa agalvan leng amil limte u kyang le mite kyang a tanchen puak ding in Philistia mite gamsunga a khakim vel uhi huchi in agalvan apathian te u in a akoiwa dagon temple alutang atak uhi GBS Gilead teng in Saul tunga Philistia mite thilhi teng aza kon mi hang sante teng athowa Saul luang le atapate luang avalamang wa Jabes a hon pua wa Jabes a to so sing noya agu te u avui wa nisagi an angol uhi huchi in topa tunga tatleng na hi a topa thu azui lawa doi zol ai san siam thu adot ziakin Saul asita hi huai a thu kana topa a kipan thu akan lo ziakin huai ziakin ama athat a lalgam jasi tapa David kianga apeta hi